Now baba si aso kama na wodi kan se obi twa abofu twa papa ben wodi okroma wo twa papa ben ye bebiem se di car na ye de mana na brown na ye se car no ye de nkrama ne kwakogum ye de sa car na mawo emenne na wo yusu na busa ho se krama between ni pa wo busa ho se wo ye hwan Agradaa ko fani nua ba mo ko fani nua ba o ko fani ma me mfra kurase maso obedi di obi atemu wo de mo gimi fo nkwasiafo ye na baba bonte se kokko didi asomasi atem anawo te se de mo ka se ye mekum no na ma ba wiye me okay let's on the ka se ye mekum oh menya call no se ye se ya soma ni pa bi se ye se ye mekire ba bia mete because when drama Agradaa nto wo kunu ya le fo na no twawuro be ma woni wasi de onyi chop money da Bempah wo nuo aduane nsi no ma ni Bempah wo kwale ya kasa obedi da ya osimi de minimum wo kopusa no hwe ha wo be da broga fo ase wo te so obofo na agimi na osura Agradaa agimi fo kwase aba wo no be gina no se na zeze o seye bebia wo bia no ma wani nje se wo akwantuom na nkrata ho ayeden amawo anase wo Ghana ha na pese wutu kwan be biara be fa bia agi wusika edi na mo ani so aye wontanta ama wo ngi obia endi biem anase wo nsa no adwuma na pese wo kwa abotire koye adwuma nanso hu ba bia wo mfa mese wo se fe number ye gu screen yi so yedo be kwa koduru mi ama wo adwuma aye tieme yedo be kwa koduru with working permit a obeye adwuma abraboni bia enka wo country bia pese wo koso bia no wo dia no so be fresh ana ma we Papa ko sisa fo ka che me se Jude mrebi ne mu odin a aya osu ho nsume ko samane nyem na nkofa ba wana akofa ba nti abrabo a wo bo no aya hwe ho yi o no bi ho edamitrim eyetumi ebi menam bia mekai Osaa ka che me se Jude me hwe woni edin ni se de osi free ba na kan kre wa abrabo mu na ne kre etina pakan mu entro tumi kata no kre so ti abeni me nipa bia hia na yedi nkoma ana ne kwe ne wom ne hia me enye ntro no ko se nipa bia na enso won ho wasam ne kre no ene hia ene Sheila Obofour won nchen ensem bia etwagu social media a medwe ho amente matese ye kan se kofo bi tata no ono ya we se bi bisa na bi na oyi nsem ni pie da bia oyi adwuma fo na de ekoso ho bia no wo se ni punu no na ono yi sansem ni pie se ne ya na wo hwe me Jude ya me so subscribe mame jebre mame na subscribe channel mame fa dama no to all na share mame so do Sheila Obofour nko ade a share mame a wo twasi no ye actress a wagiri di bebre first kono ni Nigeria fo ne ye adwuma e ko na me di nim no ene ye man lines na ne brofo ne de ye twere ma no mesra onya me ne me kama asem transidin ne lines ne ye twere ma no no woka already on no kasa du ye Sheila no on e kasa no ansa na be hu no Kumawood ansa na be hu se Kumawood na oyobi an ofere no betuma bo betuma yi no ho kra ko no ofere obi a wo ye plan because odon adwuma ti be obekọ bia so ye adwuma no be kan bia wa be kan no wo be ko ti mu am no trete no mesra mo hwe ne ye o mo so masema me this video e bre wo yi e ye engineer ntwi se wo akwantum na uhia atare esa atare ya pam kama na se kota betuma fa engineer ntwi memo bi ndada na on kase me pom atare ma na o de atare be bre na atare no so chewo o de just a picture from my entry number is 0244 274327 0244 274327 Sheila bokode yamina dum ase ene umudi nyama me ai ale jobs ale na baba ase de yosi jesu bokoro no oh da bi me mudi e pa obi tata say like obi tata say saying atata be you can't tata me hu say wo dia betu social media o start here no say e se mi hu a na mu notice obi na ekume obi tata be so okun oh da bi obi tata be obi atrete me da obi atrete o betuma bodin oh no hu hia na eba say na busian for ya we nkofo ya we ntim eba say eba say wo se threaten no obi threaten say ne wa woni madwuma you kan okra e den ya de on pe no kra be ka se mebo
nti call bi na nyaa na ko Basaa ba o de no de njama o mo betimi mara mo kamera mo kamera no okay ehia wa ye de na ka ba out say ebiase eno de na me kan ehia me ba say makamba me nchire me tu de yenko foforo so don't worry what can so nchire okay na who say o mpanyimfo nsem how the police for CBB to wa okay na who say Reverend Owusu Bempah aba out na wadankofo ase bloggers wabo odin na the way odu nko odin so the way osi bo ne fa na da won no connection bi ana wabo midin wabo odin minti wonte so wabo odin okay wonte dia na nsan ya ebe 2 days as a 2 days ni wabo odin se wada wase se onimo so koma no etza minti ba ma tse oda bloggers for ase ba minti so wabo odin minti okay the question to so bi me say woni mo bia e fa na Gyemeso ba minim guy bi ba onye obi amom ba minim maka se minim no ba minim no kwan bebre so ti gise o ma me chire okay minim boy na kwan bi so se minim se ko repu nkwala mi bo de dua so eno na minim se mi ami kejes mi nua be ma ba ko na ne bia na minim no baby woni ne se ko repu obi ya ko ne nkwala mi enu dae na se mekanisa na se dua bobam ana wo hobi ni se dua bon de omo dan de na no na one nkwala ndae so de me o dua bon no de na se means minim ene ma wo di nim no okay se mate se wo ye adwuma wo Strong TV na se wo ye adwuma ho nko ade woni papa no ana me boa computer man yes okay me kan say o father for now I won nanti for sunsum asema na say for working side ye adwuma me computer man fa ma adwuma kwa me nim frase ne da okay yeah just adwuma na ye kan ho asem contract ne ade sensen we no anu me hu ne bi maybe I twa ma hu sa sorry na me so nim say me nya asori fan sino me se me nwam dia me se pese me hu na me hu nya se bia oni ho pese me hu na ba no se me man ko fa sorry ko adwuma se me ko am ko fe okay my last question is say wo Agradaa wa ye o dey pa Agradaa nya me hwe okay ba obi kan mpachom me ba Basaa obi kan ne se o ebi ase o se yesi bibi ti se yesi encounter se obi utwa se o be no mitimi ni se na chia on se ebi ase ma fa Owusu Bempah ase ma obisa me na endika okay Owusu Bempah ye papa bi a meka se wo ye sofo wo ye meka se aban kra se yi na to se ti se limam ayi san pepefo omo ye no ha eno de nti obi a benya do aye de ase yi president wo ye da wo po mpo ye yi no wo ye denya wo besom no enti Owusu Bempah sa na akoye ba mentimi ntena wo na obi a ye yi no ye se wo ye me prophet ana wo ye me mai mentena so ba besie bi ntwena no fia me ye no sali pana no ye fia me so me hwe me ho am so ma no ye fia no bi enti se me prophet ni ntime nye no a me e ba ba ye no okay eno na obi wo ha wonte ase e ne se Agradaa ne nim se obi e ba ba ye na papa Owusu Bempah na aye de asoma ni pa no ba papa no ni sa da agen papa no ye clever oni mpanyimfo na didi papa no ne nkrama ya nidi on sori ne nanam se me kofra asema se mama bon pa se nidi okay what you say ti won sorry nka se me kofra nkofo aye den akobobo mo pa se yesi enti se obi odi papa na chi bia ye odo na odidi na chi okay se wotena ho mo bi fro na obo pa ka hu so ye kanaman for so hu se person ko we bi man yes by odo ye de na ye koma papa na ye odo ba me betena ase hu se papa no se me pe na asem de a me pese obi bedi na temtina hu hia se ntokwa bi ba me de me ho ye den agim na me ma papa ne din ye de eda ba ma santa se hu se Agradaa na ye na adwen se wono onye na adwen se opese de da ye kosia ne pitire no wonpe hwe se wankasa miankasa wo fidie su na me kasa miankasa me twefun fra Agradaa okay miankasa ya Agradaa na fra me na friend because na de ye koso no me mpe mu misa no menye but sometimes no
Slati me hanu one man. Wa wo share that friend. Me share that twefun friend. Me ankasa. Me friend kwa hu nipa kwa me nsu lie too. Nti say nya me number uni ma me fa me hu sam be fra me fa me ankasa me lie em fra. Nti me friend ko bisa sam bo me din ansa o ka say me amu say no start me recording nti o ko fe no ko to no ankasa a friend. O ka sam man friend me ndi 1 minute no ankasa friend me. Ti ejina so che. Me anu ka che ne say atem didi na ekoso no mempe. Menya sem fitiwa na meba bedi na teba me ma oye oba no me ma ni kodidi sofo atem mo no ka kire me se sofo no e abo me pa na me se dabi sofo no me nim na be na obo me pa so ati ase enti oni o kasa me so me kasa na me kasa se na bra di odi na tem e no eni ti na mo kodidi papa na tem de o do ma tam e nyina be ko yi na bra tem di na de akofo me kansa asemu enti no masatra se uze na se nya na bra nko anti na Agradaa wo yesa hwe se na brown no ye wonti a so be ye papa na wakoze sankrofo sakoye so ye fe ne Gyemeso se edi ni tru wakofo na ba beso na de wadi atamo abo atra ba besi computer man so Cash. E wo mu se ye discussion makofa video de but there is no need se wo Gyemeso wo baby ye de ma obi a nipa na ye tu ni fro sa da na ye de amo car na ye de ma na brown na ye se car no ye de nkraman ne kwakogum ye de sa car na ma e menen na wo yusu na busa ho se kanama between ni pawu busa wo se wo ye hwan kanama between wo no wo so kwaje car no free na brown wo no wo de car na ma wo Gyemeso no ti busa se wo ne kanama no different be ne wom what you say Agradaa na ye na je so no ntokwa na ekoso onye on peace enya na brown ko ne papa no we ready so be di na tem be na me ka tan se me na me se me pass me nya ready se wo didi ngega be kan se mi se wo no wo ye blogger so we did papa na tell you there is no reason we do atembi. Okay. And not just on do papa ne pa. Okay. But what sister we did not tell there is no reason. It me am who say Agradaa no there is no reason. And we person did papa na tem. For no reason. What say ko fa won kola ba be so muni di papa na tem. Enti ka hu say yan so papa na ye sofo no. We en say papa ko ye president because na do yi no. Enti na do obedi a kire. Okay. What you say? Enti wo se ebu no te se ebu no dia. Ye ma oba fun tanta we ma be didi na tem. What you say? Because who oba onu kun be da kwa so wure pu no. Na no video ade beto abontin sei. Wo kun wo fina no kwa won pe. What you say? It is all the said what trauma one you bia say Gyemeso kwase ampanyi we. Na de ba we de me su kusekuse. Wo ba na wo pre. Bu so mo ma free wo no kan yasem chiro. Na ye say yan kasa bi empe problem say yan kasa bi. Ba nan na wo say kasa. Because when we say Agradaa ni nyana ju so be pese ohu nyansa. Se panyini na so percent okwadwo anka bejo. But still no wa ba atra. Me so me ntra ma di computer man atam fa ho ni. Enya wo che no me so beto acho. Because computer man be kan wasem. Me say me computer man adwuma ba na sem ba na se me kan me ho a me se achiri. Ba me ma me kan che se me just be di na tem. Okay. Ba wo Gyemeso na se mo na ma mi nipa no ho da some be ye no. Ba mo be ye no mo kan se mo camp ho no. Ye TV na mo friend channel TV wo achire se mo de no 10 times. Guys. And say yes, ye bie ya no mo be join free TV station wo. What you say? Kan ye dia ma o yesa atro be pa ho ato ho se wo jimi a ye beje. Kan ye dia ma wo yesa wo jimi a ye beje. Wo de kan ni jimi. E na ye pian Agradaa no mre bi e to osuma wo bi se woni di wo beti nipa ne se woni ata opam ne free no studio. Later no be bo nipa na ba se nipa ni nyansa. Na se mo na osuma se mo ni atem no a mo di no fa mo jimi. Agradaa ko fani mi aba mo ko fani mi aba o ko fani ma mi frɛ kurase ma so be di obi atemu wo de mo jimi fo nkwase afo ye na baba bonte se kokko di asoma si atem ni apetu mi be na mo de ne na banku ase na mo ko na mo ko banku me ba ya Gyemeso mi sia no banku wansi dia woto no wo si eso abofunu ba bia wo tere se ye ma wo sika ma wo me a aka baba ko banku ba bia wo tere no wo Gyemeso ko kote kula da wo ha mu kura nyini pa abra bo na Agradaa wetin pie bi abra se kodi atem na oba si aso kamera na wo di kan se obi twa abofu twa papa ben wo di wo kroma wo twa papa ben ye be biem se di o debi yenko ye nim wai na wo se wa hiti na meja wo se wa afro kakam na pese question na pese mbusa no ase wa yi ano bebre ama me because of say me nya no information ma tin wo mframa mu e ma ekoso wo no ani program se wo di e computer man atem ese ne kwase ase wo ya azane ade na mi busa ase ntem busa ase wonim ye na ndukwa bi wo musa se o ya azan so ya azane ade etono ho wo ono momo Agradaa no se wo man nkola se computer man ya azan fine
Oyaza ono na bra bom no oka. Wo Agradaa wa heda mankofo kuokuokuo se heba we hwan we aduro Agradaa wonim ankofo na omo nkotetete haba mpedu akatua kwa wunti omka akabaya bitina won tan keke student mattress atoma na won daso no kra wo se wonye scan toma no makra no firi wadwuma wo workers fo nyina firi wase na se di papa bi wo hu se wo ye wicked woman enti be so mo wuti fo no nkole so me se obedi computer matter na se manfi wo na se mawu anawo ti se de mo ka se ye mekum no na ma be wiye me okay na so no ka se ye mekum oh menya call no se ye se ya soma ni pa bi se ye se ye mekire ba bia mete na ye ma wiye me na se wo de se wo ni vem ewie na me anka se wo me se Jude me ya ma je se ntokwa na nya Agradaa hu papa no na me doni so much me we se hwan be che fe ne se adu be che be ye video se ye video papa no di ye ma ne na me jitum e be support we se yes adu be che abe kasa se because ye me de me kura papa no me tese obi di na ta na me ye ma che me anhwe kura papa no mo be tia na me mawu e je Basaa na ye me de te wo se eno be tu be twa de e wo se ba bi antokwa ne firi no me kodo do ho what ya say ntina ma me kodo do ho no ba me hunu se nipa no ankasa nya ba akofo no aye na adwen se obeye no ebia na bra ntokwa na wontime nko ena ye wo se ne se mitime nko de ne me fa minim se na bra di mata mitime nko ba de ne mfa ko papa Bempah o na me ko papa Bempah so da me se wo ye no me njira me na so okay so obi wa no boni din se adu ba ti kura sa be kan me mekọ ko jina botaka cha adu ba ti se adu ba ti e wo be kan se mo ba me papa no me ye da Agradaa be bondi 20 me bondi 100 me di Agradaa te because when drama Agradaa to wo kru yare for na no twawuro be ma woni wasi de onyi chop money da be ma wo nuo de ni sinu wo ma ni be ma wo kwole ya kasa obedi da ya osimi de minimum nko pusan be ma join we ya woni te kro timi ja na didi me mata computer ma ye wo kuna wo mi do yam ka wo be da 10 times wo be da sa de bi no so na ye pa hwe wo kunu po ye yare for na no yi ahuro ekura wo kofina no kro de akamo Bema na no enye ehuru no de akame na nya kwa kwa ye computer oye bema o jira ne naso bema o ye gram se wanya no ofi a medo nya me se ka wonni no sin na beda for me ne tietia no so o dabi anya o sira ni baby a ni kunu asem na ni kunu tafo e crowd ne jeje message baby Agradaa ko labro so baby Agradaa me se mia na me twefo he me recording wa ha so no so me nim so recording me na me twefo friend because an person papa ko so be padi me pie ti me ko friend say me ko do ase woni na brand de o say e woni ni mienu ntokwa wa ndi afi wa batra hwe wo bi se obi me ya kasa no ko kasa na me papa na me ewia so e ya na opa kanda me bodua ba me Jude nye se entro na mtwa papa Bempah menim ba bia na asore wo menim ba bia se do site menim kwa fa so ya na bra menim hwe me ye den na mama obi akobo me pa na se nipa no ka se hey kura me gina ho no asa me ye mo me pa o wo be ye den no obo me pa den na wo de be ma me abebo mpa na me nkwa no obo me pa me de be kwa akotu asanyu me hu ne se wo yo ba basia calm down papa na nya wo seso no no ewiase so obi bia ne pono se wuramu a ka hu so anya do bia mo emra na nipa nyina powo emra nipa nyina bo gala so ye kromfo wo ye kromfo so ye kromfo wo kwa sofu bia ha na enwinwi wo ko bia ho mie ne pono wutimi ko ha ye se oni ho enso ni pa se dem ba wo su Bempah de obi kwan e ma wo twe wo kam na de ko na sori dem esa de osabo ku ba ni nyina nyame adwuma nti wo so mu edi aseda na ode ma na wie yo begidi na tem se odi nkwala ebe ma me wo ye bayifo wate abrabo na funu wa jai to ho hwe ofie ye wo he da ro ko twitwa hotel bi se ma me fie wo ma me ote moro bom wo ma me moro bom ote ne dan kuku he da ko twitwa hotel na fi se video no ba ye hu somebody on okay Sheila wo video ba kwa yo kan kase me se nkofo no be se ma movement na just movement se me da me wo ho e na me nya akọ movement na asese say yes me ma be me video me ti we wo be kan obi na se me kan okay ni yesi ya me kire o me fie yesi nkofo me nse bia ba mo se ya me kire o me fie nipa no onya me hweti me mo ni di mi okay what I say ba time ne so a na nipa because me se o se ya me kire me fie se me de me hu kojija me wabusuafo me wo kwasiafo abusuafo ma boda nkra sen na wo yekum na me kase ntina me kase dabi ebi ewiase me de me nam no ebi a me nam akra obi de ade ahwentiri minim ba obi ne o mediri te wo se metimi ye ho adwuma anse ti nye ma no nam de beto no
Okay. So I'm the Argentina the man movement. What oh massa. The movement in here, bro, say on chonko. Well, I don't know movement no can come family. Me ho na ba from session na dey free fie na come here kwasia me free fie me free me fie because of kwasia bi so ba bu me nti me to me pumon na me koda ba magimi on eh masa movement na ya agro ya bu obi anka mo nenam ho ya bu obi anka mo nenam ho wo so na ba social media na wo so wa yes of ma me onsa kira jimi kasa kwasia wo keka wano tubom wo go nana bra na ntiri njira na wo se me di bedi wo Owusu be battle hwe Owusu be papa no se yon wo nyansa ma bro so asi hwe ha wo be da broga fo ase wo te so Obofour na ajimi na osuru Agradaa ajimi fo kwasia ba wo no be jina no se na zeze hwe Owusu be papa ye wo ma ye hu se de ye ma no nani aso wonema obia o ba nani aso abroso. Okay. Said you should be condemned say we here brother. Oh you obi apa. Ba we dey obi cast. You obi aka so trans say dey o so mo obi for na ebo pa. Ba we dey hu ni say nipa aye bia ma no. Hey, pardon ko se hwan medidi papa natem. Papa ni obi akọ de be hye no wo san ba wajo na se wo firi nya wo se be Basaa ka mo nim ni sunsun mo asema ko mo obi aka wo bi wo kana wa bra boye Basaa. Wo hwe ona ma na kasa. Owusu be pane life ode nam ho ni sunsun mo asem no. Se wo kan wa brabo mo ho menka se wo anfiu. Nyankopon ni obedi. Emre bi obi friend me ka che me se ade ba ko di ho ya wo se Reverend Owusu Bempah ma ana Agradaa kwan man ba prophetess kwan man ba the puppet so me gina so Mike. Wo nyame ni pantia. Nyankopon ka che. Tatam na se ni nya bone. Wo so man na kwanya esa na obinya ayibi. Nya hwe. Hwe. Yesi di onyale ohia yale sa. Okay, the one yale no. We hia yale sa age di oyale. Nyankopon ba ma de bonyefo wa ma mo as adin sachira. Enti se wa Agradaa ni odebo ni obi apo na wo so wo ma ne kwan. No wo je no hu se oh me so ya je nyame fie da mo kwan bi so ame sachira. Woni mu se property na otena so no. Ene nyame connect nema na obetan hia ngege. O hia na se ho ayi na ngege yi ne to. Ngege. Wako ngege kwa one ye friends Agradaa kono infor Owusu Bempah ho ba bia okay ngege ni Agradaa be ye free to abrochi otone ma entade ni bags ni we di ope bia na business ni o ye bebre okay enti ono we free no so tena TV so na o start say otone ma wo mane o to a na o wa send this scan o di ato na account na o di abro bebeduru maybe last hour na jimi nim nipa otu no fo ne pepe bi na o betue scan na ye ne ya no na nipa na de ne ma do so po aye de abro bebedu se fa ne sika bre na aye twema mentwe engega kra de she ne tirim se sika wo ye de nko nkasa ho de che no ba fi Agradaa na nkasa ba bonti be di ngega tem sa 2 months so why any day say wo do obi kana so won pese obeti Agradaa suba no se ne onim se Nyankopon na e connect bibi oyobi a se ne onim se nyame connect obi a ho anka wansosom se ne onim se Nyankopon connect a ko wanso wo di na tam 2 months nko for de tag ngega onfi wona ngega betwa Agradaa jade wo ye no na beto ho Agradaa jade wo ye no na beto ho eni pansio ta ponche na jo one na Nyankopon so na epie piane mete wo so opia ngega na ngega be som ti ngega be som na siga ga legu ye obeka bia bi no saye na wo se ne fun ti na nyo Owusu Bempah lai hokola enti se ne na so Owusu Bempah o ye broga wo ne won tokwa dada enti se ntokwa bi aba na se na no wo mu anka so bi ngega ti abrochi nti ehia no kula no Owusu Bempah betena ga na ha na akosa ni sika sa gididi dabi mati bida ya na nkofo ni adwen kofo ni mu nyansa busa ho se enipa no sen na nipa de be ma na be so nanti obebo ne pansa enam sa Agradaa pepa abonti Gyemeso edidi atembia sika de ma na 50 cedis 50 cedis 50 cedis or the man 3 days ebi ni sa wo ba so hye na banku lai banku o kuma ku wa wasi wo di atam na akodi na banku no obetuma di boni so be di boni wo nya baba ni o mo na boni be di wo mo 50 cedis ni be yo dey we si o mo boni ni be di wo mo the best me can say wo ene ye kan wa wan fia obekọ ka obi a obefi no so ni akọka so be di boni a sa oh chale Obofour be se sa Gyemeso no o ka se meche because me nim no kakra but me no say me tumi kan se bi afa no but be se wo bo ensem bi to fa kakra bi so ata se itunifo kwan bi so se be bi o de kọ no ana se ensisaye bi a won se sana brabo won ne ma bi ho che Gyemeso no
ade ba ko meka je se wo pere mene no aka wo pere okay mene no aka de mani beto fo maka se atitufo kora ba ya nso okay na me omo no mo nyansampo ye twu o modi ne wo Gyemefo baabi a ye tu obi ho na ye de wahye baabi a ye tu obi no ho na ye de wahye ka ye de nkrama ye gifro obi se de nkrama gum no eno na ye de ama de na nka nipa a oba wo badwe ede na nipa ne ho wo hu nti a bibia atemdi a wo na ofre wo 1 gigit what didn't run for 1 gigit se bra me your life be di atem o so di atem bi o di atem bi ba mo today's TV no di atem ba we de ndie ya ni Gyemefo nti ya wo ye de ya wo se no recording we wo di recording na wo okay di recording na Gyemeso wo me se me wo ho na Gyemeso yi okodi nkwala okọ ne obi sinkim o say toilet de no ko hefa me mokuru no because nipa no ye toilet de no ba okọ ho no ontimi nkanti na nipa nsem sink yi wo ho toilet mbafo no wo ba oduro onim flash onim flash nti sink no no office no yanim ana okokotu no onim nti nipa no ebeba na ni bewu nti na se okoda ni bi no nti nipa sa wonyu so wie wo se me ba wada sink no mada ni bi me ka se me ka no konti na me ntwantro no Gyemeso se mboa o mebodue asem minimu me fa bifo ne bam so minimu busam ye me se wo ko fie bim ena o se obedwo nso se wo him ne be kire bo ko ne flashing toilet won timi flash on se sink ne de mu bi enti ohun officer no na yanim ai na onim si yanim ana ye wi aya sensu ayi den egum ne ko sa Gyemeso no tu o ye no ade bia no na nsu ni bi nso na enko ti fele ye no ye anya ye no na se odi na chi se dem ayaya esa be eyi be ye aya hu ti wontimi so ka nipa ne fie ma nipa ne hu se bi na nipa ne twen ma ne kunu bae ansa na Gyemeso ye ma na taade pepa no ma ne ko ne fie eti Gyemefo ba kasa tie nipa ya na ne ho ye me mo botwe na ade kana ma tu ye se ye de ma boa ka na abodam na landguard for ka na tinti o makoto mu a obi akọ no ye de ma obi nyame aye nipa na dom abolo je te ka no ye de nkrama ya kwa koguma man nkrama ya jo so agum ye de ama ball yi wo be gina ba di computer man ta abo computer man ne a wo be di computer man o fia wo be di no obusuafo be sesa awe computer man sasu ni ufie oni Agradaa fie Agradaa A to Z ni fie computer man abusua ni ho ti steady samato me ka se 24 o wonyo me me kwasie me 24 wo me ti che on say e ba se wo di na tem sa na obekoso because they be kwasie Gyemi me metu wefo me metu Gyemeso fo papa me nyama mbufu me metu ne fo ba bi ofiri ya tu ne fo ya yo Gyemi na metu fo Agradaa de asaw bento abofo wasaw me na metu fo okay last word for Agradaa last word I make Agradaa no se afa me hu se won sachira me masa ka me am twen fo frɛ no because na me pese papa ndi be sori bio ba ma frɛ no me ma frɛ no ba on ka hu se frɛ na frɛ no me am ka cha me hu se my mistake ba ma san ka me hu bio so the work me be si so onye ready what the work would be si okay assemblies na ka kire eyo papa Owusu Bempah asema me kan se papa Owusu Bempah ni no papa na kure se won kasa biem se won wo se won ko ba ye no wo ye sofo won ko ba ye be ko papa ne de we han bu no ho wo ye nyanya me adwuma wo a ko asoro wo ho bia me wa ba mu ko wa sore ho na obenya nkwade no me nti Agradaa baifo ne nkrofo bi o ma bodam ba yie enka se wo jare se wa hwere wo nkwa wa hwere ye die ko wa sore computer man enye computer man Owusu Bempah sem na obisa me ko wa sore na nyame njew onfa nko heaven ni bi wo fie na asɛn no ko honom e ma Agradaa kwase aba wa Gyemefo ne senketenkete za kurase e me kan kyerɛ sɛ wodi nkola wo papa wo ni chance kora wo hu no na wa nya kwa ma kola ba me nkyɛn mu de mu Gyemi na mo so mo te asɛm na ma bodam no ko wa sore na ho ntom papa minim sɛ wo de sɛ de wo sitie mani hu ba wo preach a me hu sunsum sɛ wo ye me hu sunsum sɛ nyame na de wo nam papa wo me so kɛse ne ba wo so 2000 sɛ wo kɛse ne ba ko kɛse ne ba wo di na tem ba ko ka hu sɛ wasefo nyina be hye
nti obi papa no so obi so obedi na tem nja no ndi na tem ba ye ne yeta na chi ne de do ba chi wo be kan ye tie ba ye hu se maame na ye na adwen se papa no paste ne de onti free ne blush so yes ye be fam no te se bla ye friends a preston. Okay, I am the viewers ne from say one team. I say nipa bi afa na nipa kansem bi. Like say dem pese o chawati ase. Won say akoye camp. I say war camp bi ntina ma wonya power bi kasa. Viewers na adwen kire wo na so mo frame nsem mo kan no. Emu kire wo tese. O ma adwen kire no owi asem obi mfiri me fie. Me papa adwen a de bi a ye wo me ntete ye de ma me sa na ye de ma wo. Enti de wo na otu fie a wo dwen se me obi camp no wa wo la ya. Me na me nim ho na me nim de atimi mu. Ti camp na mo chusu de mo amadwen pone. Ena ye mo me ni obi camp. Obi be kame a wo be ya ade a no hu sa ade wo jimi a me ka akiro. Okay. Enti munjai se nipa no me Jude me ni ye interview me nim ne da. Me come adwuma no wa fra me be ye interview no so pa me fa nche no me jimi sika enti me nim no enti so obi ko ka se camp won ka se o ma me twe. Obofour. We ma me twa okay we ma me twa say okay last word ni nko last word ni tamas obi bia na aja se o hwe Jude TV na ma subscribe se be ensem akoso bia mbete e se de ensem de ba bia duru de mo subscribe se be ye bom tu am be hu me blood no se ye bura na egnia ba wo so we bad obi abopa edin wo ho ni mo ni akoba bi busa fitia so be san ka ada na me se ye won payimfo ensem nti no eye modi ba so bodin me mo obi edin e won payimfo ensem me se me nya akọ won payimfo ensem. Okay, no na Sheila Obofour aka no se de wo sika e fa ye no asem ne ko ye nto sabi wonim se etu nsa hotwe ba bi e da ana ekukura wudifo a ehu ye man ye wo nkofo ayo mo se oman ne yo mo dia nti so be ka o masam a don pe no mo de be ye wo e no na Sheila e ka no se threat o ma threat no se ba bi e obi a no o me pe na chiri kwan na o ma di ni bone nti de make catch obi o hwe me am se ne kura ho yi no e wano na wo ka me ntwa ntoro cause ntoro utwa awiye no ho be kirew se ne ya na wo hwe duty ya me sure se share mo na subscribe channel we mame na se abrini na e next video bia ma wa onsaka na engineer ntwi wo akontum na here obi obepamatara me sure se friend ntwi Etwene number 0244 274327 0244 274327 o friend ntwi ntwa obepamatara ma kama me sure share mame next video bia bia hit in nsema etwagu ni ade bia de bebra mu why me dia de Jude safo peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates. Opese oye service ana usiesi o video camera o vision mixer ana o camera lens ene etiye mo asem David Imam super secret wo mrantie a yatete wo abafo nimde kwan so a wo mbetumi ayesa anyema wo yina amam e obretie bi mo pe wo modin ne super esanse wo mo dem sonko se wo hia super secret e kira kwan a from 0543 885507